بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتي رهابكو أتكافي فولا راهيلو كما فوتو في فهزنا تجورو أتكافي فولا asato nolo au vulan nolo ani wakati lo kamba hulu fei haluhu manrubka ramadani au tsimanrubka. Ça fait zai vulan direct avant zai zor hadith isko hulu vulan ramadan nol tsirubka directement kara modeli mudzeretse kamba anotsin fei ramadani tsirubka directement fo ramadani kupunguza valer nazi anini ilo kamba wakati ilo kamba no manga saha au no mvula ngarati au no misi fikirarati ro manrubka ramadani anini valer nas fo ramadani wiyo tsirubka an modeli kufikiriati kamba ano fatsin fika maana non mvula ilo kamba tsivula toktu vulani skavi zoru hadithi mtum sallallahu alayhi wasallam عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بس زفلان هولي لو كامبا استفولي فلان لو كامبا فلان ستوك فلان بس بان هارتس حاجة أنو لو أمبا إذن أمبالا izi sivoli vulan tmanzar ndika asa tmanzar ndika ujinga basi ndanga har tisaja nolomba izambela hani nazi ndika ran naz hadith naz nobkan Bukhari ndika Abu Daud ndika vulan tskaretu anini keunin Abu Daud safe rava kabi atskakam fehi aletika nafastika atka manasa rohtika manasa terngatika manasa kwa kila rahtok sana atka kazam zeri haratianga and havatika kaza manganu haratianga and havatika kazam sijaluzi mana raharoti mboka law kana ka wakati ramadani raharoti rahamboka directi fa ro rahilo kamba ano tompi man jitihadi nafusno ano nasai kazan vulamba tskaito ramadani ba zati jalousie zati si zirat si fikirat manzar fikira ro paka no tompi man jitihadi no nasaizi abkuru mboka safe hadith mvula holilo kaba itsiman jitihadi mabela vula ngatsimanzar au asa tsimanzar ndeka tsimambela ujinga ndanga hari tishaja anolomba holu ngambela hani nazi ndeka ngambela ran nazi tasbabu amba izi tasbabu ndanga har mana raaluha izi havi amba holu ngambela raharu mana izi ndanga harun vula amba ngatin Qur'an nazim lamba ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إذن فلان يتنبا هنا روح الكومينرو عملنا رو في كثيرا من الظن أو هنرو فكرة منزار أو هنرو معنا من فكرة رو دامبي أما روزن فكرة رو دامبي سفه إذن نوسكو إذن ولا تجسسوا ولا نرو كذا فامبي
karakurma mandem tsakarka kosan haven kululu tsakarka kosan haven havi vulan haven wala yaktab ba'dukum ba'da wala naru kaza holu havim pitsiko nariu kaza mtsiku hava nariu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta hal huwa rekereken narumbu tiya maizihinga ambumati naman kaizinati fakarihtumuhu ana rotu shoko rahzembo hala nariu wattaqullaha matahoran ranghari naru inna allaha tawwabur rahim mana izranghari izuru hulu mkusamihi dambi nol ndika izuru misuperefu donc atkabi rahava kwabi atska matahoran ranghari anni fanganovana dambi fa khususan ka Ramadan angati Ramadan atska matahora mandilta mana maqsadan ya Ramadan anga hulu atahtu Allah subhanahu wa ta'ala anini raha totsika ndika raha ilo kamba vulantsika ndika raha dzeretsika rujakun tukrumba atska matahtu Allah subhanahu wa ta'ala ike Ramadan kayefa atska continue atahtu ndika hari mana fanzavarekitu hul maano entraînement rembo havero hulu havi angandro an lalang fanzava itu entraînement hulu hankadiu nafusnul hankadiu ruhnul atskabna dam atskatsimaddiu kula wakati fomis wakati hulu tuktuman jitihadi ambankadiu ruhnul safe rahaba kabi yoro vulan atskanyanitu on wakati hafaka atska mapandeha inshallah kazadi anaro ani YouTube mi abonye na riu ike atska mapandeha teletskati aluha ike atska ain ahazu faida nini dinsikati kazadi anaro mandasana ro video inshallah wassalamu alaikum wa ila liqa